Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga rukam dalam lahat basilan lu, sehingga rukam si me OFW lu, sehingga rusab me perasaan bi si me Malaysia lu, atau kan si me sedih-sedih pelahat. Gini taatku kam nampak rembua peluhan bilu. Alhamdulillah, ko itu banyak wajah me siban kam dadali pasalan me kahalan dalam lahat basilan. Ko ini me kita di dalam pos ko itu niya maghapin dalam Isabela City. So ek manamal magtilaw sa ako bangoy ko nga pa news ko magtaus bu ek manamal kalagihan basa nga hatine bangin mahapin dalam Isabela Cityhin. So di ilaw pen hati ko so akong tos magpasampay ne atau akan masaplag ne si kaisa pegi panas pe tati no bang saten si kadue pegi pente yene me para kala me saian kita pagdaydayan pi bang kita magpasaplag matok bodomen kita me andel parinta domen kita pente me inebeyan bata me an governo domen kita bata pente me meo pegi ako benalin domen ko pente inin bata sine rok sine gania organisation ku ga pente niya ngantanan ako benalin. So hangkan ne news kun pinene we ku bang ganta makasya-sia si baran ko ne bakas live ku deluhin gay kuen magwa ni magtaus page ta TV na bang saten kuah tadje ko kamalis pag bisa naga kita niya kajari kita samian kastelan natawakan ini lai ano resi kita. So ko me happen dalam Isabela City yene lunya mian lumiktas walu amban jail atau kan manim kabusuhan pilih supente bangsate salta nambua tasigyo ruk nambuain pente mate rudi ilew kasanduhin lumiktas so yi nagadbin me anu yan so pasamani gana nelai komen ku ini bang sine atau akan bang ini ni update den gay ini kamu kakahan ko taman si pang kako si kaamin bagi hal iku si me pagbisara ekka ada kala kita kastelanin bu pente kita inin masampai me hal do hadja. So nambua may doy namban me BJMP hin pente magjaga sin ene kabusuhanin bu banggap kamali muslim du isabi si basta salim na apelido na nikate seb kumyaan sali apelido na lay ngi kata ita kalau paku enen so nambua ban me koy maka inebenin usa mi natay kun pagi pente bangsate biro mapaluasin bangsate biro binyan pente magjagahin us pente mananen salisay dito bangsa magkamaliin. So ang kalipito bang ako pamaisip kun si kita bikemo may rakyat dalam lahat basilan daro kita bime magdayday maglingan gabid ako ito si may lahat sa inin si kaisa haliante bime militarihin may pulis neke sundalo neke ko ito panas siye pagi pente ni bakas maghapen sa iyan daro kita bin palengan me kanakan tebi me pente me awe kasalihan tebi pemotolian daro kita bi dase dak tebi do pipitu dase da kombi manoglengan gabid da pagi me militarin tahti tebi bang me sayan me bakas naghapen panas siyan pente strekto siyan na mahunitin luu na bako ni aja semian pente kalinguhan me pente militarin komenya sali bentuk dia na tau kan sedian tahti tenebe bayu-bayu ni hadja ini hal lianten pengadbes ko si may kasalihan kapung tinaihan paglingan gabid da si may bakas may hapenian makatalew paglinganan pepente okay ro mo bang sate malume palay gerup sa ngol sa gabid da pepente na siya lingan paligtas do hadja baya aja si pente say pambanam kapusuhan. So kay naliantem binan si inin may military police neki atawa kanano supaya hadja kita bigay si mian ninistriktohan pepente hati tebi dia melahat basilanin sedi mean magkamaliin mahumo sedi ka kapolean ban mihal di ante mismo ako lingnya men skimat lingan ko pagtahati ko di ilew na may happen sa iyan pengko gero ko maglingan si ano sa iyan pagebun si ko silan lo latik tinilaw tilaw bang tungan keo bang ine maksud mapihin pag tatino ko ito bang may happen sa iyan ini magtas keo tinilaw tilaw bang ine may lingan nun ine maksud nun nabuhugi tayo karangat pentelo sinita silan. Nah, ilang buhay yung ban
mian subay mian hali ante bi simi parkalaian. Duk demikian nen ko ini selambat kulay gay ko mag-comment ina simi pasalan me parkalaian taman pengakakon taman si hadja. Bang kam niya bayan nilaw me simi parkalaian kada di kam nilaw simi pulis atau kan sini ini me mian ini bayan HP an me mania kawasenen bang aku dakot tilaw bi pasal sa iyan. So taman pangakakon sambat ni men nawagan ako baahu peine akaw na ja pene mi HP ni ubos pene dan ikaw misay ini na itinhut kon say bisa ko demikian ngero ko misay na ini tuhut ko ni hadja ubos demikian nen si me ka me man news ko senambatan sini manawagan ne agad-agad ko pene kami dihilaw news ya kanin pene bisan ko pene kita tumag comment je ko pene tanto me mag hijul so pene asal sinna ko pene si news ya kan alhamdulillah kome ko itulay kakama sinna sinyo siakan sinna kutet manamal tanda nen suportahan biyakanin suga suportahanon biku si taman tages-gs kun dahkam pente misa si ako pinainyo siakanin miya ani nebeyan mene news sa upama atau kampene gero hati karara pinan mag news miya ano me pakalame sa iyan nagmaap ka masagited kayako ko pinen hatu pinen osban news ya kanin magapendehan kan gi kararang news ne gala pag osban kami ruk mea yan sumagwaanen si akuhin na haliante bi bangsaten bi pagi sedia dat ya kanin kante je kam bisa kami akago ketahan biru adat ya kanin pagi arakala kita kastelanin bang kita matuk sa parkala sa iyan duk si kadue baya dusa para gene ko maghinang news pasong mian gene ko mag-upload balik tati BNB kun poin duen nusal ko inin niya poin ku 24 poin hatu yan ubos pa ko nusa 10 para duka jago ta pag live si kaam piga bang load ga niya na ping poin lay nusa para pag live ko duka jakam kaswiswihan ko kung ko itulay ko kam lali ko nga sa kopya pigi bogon tala masjid duk tumuli ko na dali untuk mag-story rap ko inin okay ne gede patako story kun demikian nan diilaw to si sagsang ko si maluso di ilew lambuaman kahapan dalam lahat basilan nene ko may MP dalam lahat basilan nene maknanen member of parliament dalam lahat basilan ni Ron Kawase bangsa Morohin bangsa Moro atau region in Muslim Mindanao atau kan barn ko sir MP Mujahid katan Mujahid kilala biro kemon alhamdulillah ko ito ilibot we enemya inimot-imot may kaimaman dalam lahat basilan bangsa Inge magdarambua pagi ko ito benanen may imamin gaanya kawasere paimano ne gana kawasere obos mian sambat de dilew may problema may imamin ng pateka pinagi pinagadatan so ko ito nambuamban may programa mian MP Mujahid atau kan katan Mujahid tikilalay bikemon mian iinin pa nambuamban programa ni bangsa Inge yakanin pinahadje kay imamanin mananin sa pag-agama pagi supaya yan takilala mian pagkasakahante si dalam lahatin ko may imam demikianan may bilal may pente may khatib supaya inuan kawase se ko ito inuan kawase se dalam lahat de hinangan siya organization ubos demikianan bang sina organization de supaya niya power de so manen geja pagi ko ito kama problema pagi minen maghappen ko ito gata hati wa inaam arendehin wa kinawin iye nambu amang problema dalam lahat basilan kinawin hadja gana mahar gana wali mian pente gana gita ti matatuehin si kadue problema gana mahar gana urung pinateka si matatuehin na wait mian magpainel lahin we takawin ko siye panilewin lai we si takawin bugana mahar gana wali gana pente ungsud papite maharing gana ungsud mam ke naman man problema dalam lahat basilan magkawin-kawin aja niya magimamimam ko ito pahali kita bi may matatoa pong tinai rakyat dalam lahat basilan atau kasilasan basilannya ko ito man maka problema ko ito makamakat dalam bangsa te bawa ini si bangsa yakan tausug ni katawa ina atau kan kemon ni muslim dalam lahat Pilipinas iyan niya mag-imam ko ito magkawin-kawin bisan gana waline gana maharne gana magkawinan secret hadja pa inde sobra pa man koboyin gihajalami bang sikite sumagwa niya ko ito problema dalam lahat basilan dumen mama koboy so secret nga do imam dambua ge kata nang imam lambayang ke atau wang ini bang imam mamam ke ge tahati ini do haja dak ngawin ge kata gong tau ke masa ngut manika bang ini atau bang tau ke ngawin us praktek kana luu kinawin den duk lelahin ubusi gana ge kata bang pe maharin ge kata nang ne ke ungsud ne bang tahati ke we matatu dendehin kinawin haja
Telu ne anakinnya problema ko itu taantan dalam lat sumisip. Telu ne anak dendehin. Ga tahati we matato dendehin we ni ela anak den. Nah, pergi gale si maknanya si mian si Sabah. Kinawin hadja, bos ge tahati. We may matatoy na tagi elane, gana wali, kinawin hadja sa petelo anak. Nambuay naman problema dalam lahat te. So ini nambuay man programa Sir Mujahid, bisa kami di Ilew, tapi sa story kami, supaya yene imamin te kawase. Gana kajari ngawin bang dumendu imam, demikian nen, gana kajari mag-imam si masjidian manggarnya samiaan request atau akan ini bian miaan kue wali atau akan pengandak imam lay gana autorisation ni amban imam amban me pengadatan te ko bantuk tahala ke ini miaan ini bian kawas imamin dalam lahat si kaisa geru pinakala apa imam bangnya pinain si kadua us apa imam geru pinagadatan enggak niya gana kawas imamin na buaman program Sir Mujahid alhamdulillah ko itu inurungan di pansin ko itu dalam lahat basilanin bangsa ingin magdaram buah yani rakyat dalam lahat basilanin pinahadja agamahin pinahadja agamahin dugge makat pengadatan ini agamahin pigi binalin sambat ne bangsi itu pene bangsa morohin mia antahinangan implement ni sige sara den hape pitu manamar sa pegal pe implement pene pigi pete bahu pe sumagwanin sa tala pene si sinong koru jud pahap pene bangsa morohin agad tebi sambat ne agad tebi ge kita maka judge ko itu bang hap kya to bang ine sumagwanin agad tebi pene bang sa inge yene mian prosesor yan nambo pe ban me tabi sare ta kale ko dilew pe inne pasalam me jakat dalam lahat basilan bangay pa penne mian jakat dene dalam lahat basilanin pen std si penne pangurung de sumagwanin penge ka penge magjakatin na angka de penne miskin penne dalam lahat basilanin bisa ne penne kita gay mian ngase mian inebeyan mian panding atau kan pente me pangurung me parenta Pilipinas sin pitu dalam lahat basilan mararahin paja jakat me adayahan dalam lahat basilanin ini kamal dayahan sumagwanin gay ngurung jakat gay ngurung jakat obos pente ka magtitinda suka girung-gurung jakat pa anure si agama na ujud nen hangkan ko itu kita te muslim dalam lat pasilanin miskin sumagwa nen bisan miskin dayahan na dayahan gingurung jakat na ini nambah problema hangkan saya Mujahid suwe penene organisation tiap-tiap municipal tiap-tiap barangay supaya penne mian pa organize penne agama dalam lahat te. So alhamdulillah, may meetingan kami di 11. So masiru niya story kami balik mismo ko mian niya waktu ko masih kaya bisa besar kiye. Pente personal, duk kita bite iya mamisahin do na jakpon nuyan ka amin. Nambuwa pete amban me yene program ako inin baya patet sei. Yene in interview te edam waram buwa yene me kana Quran ten bang ine amban sihin. Duk baya pada sampai kurub si kamin pinain way nyo siya kanin mahumugi pagua. Gi pagua be pinain ge pagua buunia me rob news pente sedia man ko me ano lay dumen pente me news katale or bisa batawakan pente gi hap pinagwa so nia waktu gana kurente ko pagi tatino mlat basilanin baka sep men tapan news ko si kaam mian dasimana makatanggo basal kohin we basa ununtul ne kurente dalam mlat basilanin sumagwanin hatu men hatu mimpi si mana ne palabay masih rosa na gini katawhante gape kay bakas gape wasta tilaw ko yan gobernolin bang ine ni update pasalan basal ko yan na abang ko ito lobat gana kuryente ko odok lagi bang baitulindem gana layet na ganya gego tabag balita si kam gego tabang minuyan kam bang ine sanin so tati ko ek kamanamasin na pakala isu-isu dalam lat pasilan sumagwa anen nambuwa man programa ko inin agmaap ka mang patek ka si kaisa problema ko gana layet si kadue gana load si katelu bisi magtrabaho bang sengge niya kinakan si luma pegi nagaro bisa bitu niya sa idusab kita to magkalagihan sa miyan kinakan si luma so i me patatwa kung tinai miyan balik ko si may bahu mapasek yan aware kita bi pahali kita bi amban pag lengan daw ko ito magpipitu stricto may militarihin supaya may kanakanten bigay miaan makatale o pente ko niya jalo pente sila narakalaki nun sunada si laging may makakmakanak pente may miaan sa baban may maghapin si Isabela miaan so dukay kita bitalape may sibilyanin
So pagod-tagot ne me sumu-sumu dia tawakan me PL palabay okay ro balik ne insyaallah taala tarap na problema ne. Do demikian nen si Sir Jim Saliman Hataman magpamahalayak do isab kani bakas ano ko si kamin niya meeting de bahu luk miaan Sir Hanibud den miyo dalam lahat malusu mag-meeting si kulang pasti ko bangan sini do kemiaan en pumapite kasi ako miaan bangan sini do ke bang diilaw ke pag meeting delay gamen tantu tagite ko date nen ime mate kasi ako miaan. Pag meetingan din, bang singgi kita biaway pasal COVID-19 yan. So, bang katawahan ko, si COVID-19 ay kamagi kahagad kamagi kahagad. Tandaanin, bang siluma aru, giro ka magmas. Bisan pe kam singgi, ikawi giro ka magmas, katawahan ko yan. So, magwaanin, may giro ka magmas, bang palabi man checkpoint. Dumain ke. Tabisto ko be. Pag-iasa mismo, akong pati kasi, ito nang buwan man pa maesed, may gobernador tadi lahat basila, natawakan may kinakurata dalam lahat basilan kay mo nataw kami mayor na ko ito di na kita pajaga di na kita mag-asek mas pagi oy gai pagi sa COVID-19 ko ito dalam lahat basilan parahik ne balik so daki kita kumpiyansa si area malusu COVID free COVID free ko ito mananin gana ne positive dalam lahat malusu pagi nambuak rumianos ga ne ko pete kaulian ne so daki kita kumpiyansa si Lamitan ekka si Isabela ekka so mian pagi ekka pahali kita bi da kita bi pa saget si kekahan duk da kita bi samian paluas perem tabu atau kantungan manggil kita mas pege hunit inamahanin lagi yang me abahi ni kita bi aku ero pinikil kun dumene pa sabab pente ang patika dumene virus le sabab pinikil kun akan te bekam dumen sa virus le pun ku mas ang patekka suga sababe kaleman ko lay ko pinainan kababahi ko ne si me checkpoint atau kan si me intag pinainan kita kababahi tene we kegeg mas bo mian sara ko itunda kag mas kita so gi ko baya me binisahan kita say bina pahal ini ko jaan dang kan ne bisan duko pinasayan pinain bakas ko ta sagra si tabo we ka peneg mas pene bugaro pene na virus pen ko ambat ne pege isa bito pangandakan parentahin ko kita pen ko kaamahan ye mi anu mi bisa mi ahin sa masih benal pente semian bang betul si kita garap niya tantuan lagi parti di atas suga sambat anu lay ibe pahali tebe amban binisahan kita wa mi parentate pege pahali penhali kita para si kita itu gabi tu niya baya sa makaatan rakyat ne gana baya makaatan aane kemo nito hininang deto para si kita bi si me mamayam ko itu lay magsukulten si kam salam doa si kam kemon si me kapung tinihan ko miaan amban bida-bida lahat katawahan ko may kamamayaman ako manamalihan amban Saudi bay makahati halaman may Malaysia amban Sabah obos kay para bang haja itu sambat may bisa ni sekarang bulian daat suk telumpuk telo may manaw ko itu pasalan Sabah claim Sabah ko itu problemahin di dalam Facebook di dalam YouTube claim Sabah bahasa inedo ko Pilipinas Sabahin yan manamal trendingin ko itu kajari pe bisan tilaw bimi adem sabayan ko itu trending duk dan Facebook kita biru isap pasalan Sabah manamal ma trending manamal ko itu viral sambat de we gai story ko ituhin niya pene siam ngibu nyaan Sundalo Duterte i pene tinuranan tiap taganak siam ngibu Sundalo Duterte i tinuranan taganak para mono Sabah yan nambu amban isu ko itu ubus niya nawagan aku peng to pene me parkala ini peng ko gatan tu peng ko hati ko me mian story biyan pe mismo peng ko tulang Pilipinas ga peng ko bakas pinabalita terus peng ko dalam Malaysia peng panilaw ko senya alu pinalita pene ga isab niya terus pa ko dalam YouTube ine ke nambuah hati pag business esebombi dalam YouTube ekka businessman me milikan milikan ini bangsa milikan betul basag manamal maginang-inang YouTube yan ubos pag business de bineta din like claim Sabah ubos magbasa mag-debate sa Bandok Malaysia we basa magsasa song magbono us magpabuo Sundalo piap Malaysia ubos basa inedo ne ko Sabahin pinabalik ka Pilipinas we Duterte basa buka hati to mem kewian awe bakas na isu bahomyaan bakas tasabot we si Loksin bemena predunen gat sepo enen bakas niya to bakas niya isu sa isu ategel ni ubos dugga ne bakas mag-apologize ne bakas makumaap ne ne miaan si Loksin si may anuhin Malaysiahin ga ne ko itu ga ne so bang niya lo makahati ni asa tantu te dapago amban GMA duk pago amban miaan berita dalam TV1 TV2 TV3 dalam Sabah nambat pa sende si apuruk kiteku so abang
Bilang YouTube do pinasendes aku hindi ko kahagat pagi bisnis saja mo dem YouTube yan. Sanduin pag business. Katawahan ko na yan. Pinanggua aja wede suka aja na mayaman video ren do kaja sinaahin. Bang simenta pag kita ko patayin hinabo dem inin sa peta aga tuga to siya po nang buhayin pag kita ko sakaman to may patayin. Patayin dem YouTubein. Sales bibe. Ye mian dalam YouTube yo. Pagua yu kem pene ye 9,000 troops mian from Philippines. Ubus pagua yu kem on listingin lus iyan. Oh, ka manamal basa katalaw-talaw kaya may bisare lo, may story relo. Ina kaya may bakas bono jamanin pe pinagiteren do kaja tinalaw may bang sa tren lat sabahin. Us janan dem saba panik se manamal ko itu basa song tinika ko sabahin song magbono ko. Singi pe magbono aba ne pe ko gay dale bigay aba ne mian gay ine beinin. Pinagua dalam balita dari Pilipinas bang asalnya song magbono. Bupalabe-labe mian may bono bakas sandakanin pinagua ruisa. Po isang ko itu ge pinagua bang asalnya. So pigana katoone. So dalam me sabalo kaam dagam tantu kahagat si me story me ga tantu na kabenal na yan pelagi ne me YouTube ro sanduelo mian puting yung manamal pag biano pag business di hadja yan pagi bang kamay man si magmilyon yo bang magmilyon ne mamayamanihin hadja yan sin so kung me sikita inin do bisan pinas kita YouTube giro kita makasin pagi piangan do ka mamayamalahin me dahatos do kita makasin do bang sabsin pinikirten so nambuat lulus iyan sa akuhin dukadja kam kasi pasampayan ko pwede sinambat ko lay da ka mulali bang di ko tapang news sababan niya sabab ne ko sambat ko sini ilay ne duk si kadue bang dumen importante me news kun ko me dukadja ko tapang story si kam gero ko karangat daw ko pelay ngalabas si luasan nang mabasa ng story kun story gero tanto miaan paket dambik miaan paidda pagero paket dami me kahapan gero ko mag-live atau kan mag-upload din balita ko. So si me mamayamian magsukol si Kam balik. Yun na ko sa magsukulalan si Kam pagi katang ko na dem bawo pagi inabe andele live katawahan ko magsen ganti ahin usan den mayam us paluas. Si hadja yan us ko ito mayam ko ito baaho na isabihan. Piangan do ka amian istidi mamayamin do. So po sa mani giubos ko sika PGPT domain unlimited load point domain na daw kundo kadja kam kaswiswihan ko so magsuko balik mian si me tapag subscribe ni si YouTube channel TV janan takilala ni si YouTube mian register na ko si YouTube pente mian news 10 bangke mag-search pagwa ni petag namin ang search news yakan gi pagwa di alam YouTube ko ito pagwa ni alhamdulillah sa PGE kan mag-subscribe sila ay labi ni siyam hatus malaihin do kamikianen si may mag-follow si news yakan bisan na di kam jumo mayaman lueku bisan ko gihaplela damikianen bisan ni pamisakon sa di may yakanan kun kumban yakanan bin basta maghinati na di kitebi obos na gini ko to nambahan me basta magsukol taman zero sa akuhin si may mag-follow tapit ni kitebi 14,000 ko ito rin Facebook tapit ni 14,000 tapit na kamian pun takilala nyo siya kanin sa baba naman kaam. Gay ko takilala we entero basilan sampai siluasan basilan mangdumen sa baban kaam. Sa baban pag-serbi may video ko, sabab miyaan pag-suporta si page ko, mag-like kaam, mag-follow kaam, mag-comment kaam. Yan pun takilala kite. Yan takilala yakanin. Ko ito sa pamiasok may man news 10 bisa nato get mayam niya siya. Sa sandun may asukin makahati ko siya. Tiyo ro ko pendet hati ren. Bang ko na mas sobra na ako ko gasok, mas sobra na tiyo nen. Wa sa mani pabalik ko na salamin si Kaam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.